देव बाब आयज आमी जी भुरगीं जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी देवाची भुरगीं जाल्या. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी धोनी जेन्ना आमी ताका करून घेतला एक घोडेक आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आनी देव आपल्या भुरग्यांक आयज हे सकाळीच्या वेळार उलोवंक सोदता. देव आपल्या भुरग्यांक आपले जाणवायेन भरूंक सोदता. देव आपल्या भुरग्यांक आपूण कोण तो हाची म्हायती दिवंक सोदता. जे देवाच्या मनान भूत, जे देवाच्या मनान बरी येवजण आसा आमच्या पासून, तो देव आयज उलोवंक ह्यो मांडण्यो ताच्या मनान आसा त्यो आमकां पळीत करूंक सोदता. God has great plans for us, plans for our welfare, plans for us to prosper in every area of our life and never for our destruction. This God the Father wants to reveal to us His plans, who He is, what plans He has for us, what plans He has for us to prosper us. He's going to speak to us. This morning, His Spirit is resting upon our sister Josephine. For God Himself has anointed Josephine. The spirit of wisdom is upon Joseph. The spirit of understanding is upon our sister Joseph. The spirit of knowledge is upon our sister Joseph. The spirit of revelation is upon our sister Joseph. God Himself has anointed our sister Joseph. God has anointed her tongue, her lips, mind, her emotions, her feelings to speak His word through her tongue, through her words, to us. Let us be thankful. Let us praise God. God has anointed our sister Joseph. Let us open our ears and our heart to receive this living, active, energetic, a double-edged sword word of God, which is incorruptible. आमचे कान उक्ते करूया, आमची खालसा उक्ती करूया, आणि हे देवाचे उतर जे जिवे सुडसुडीत दोन्ही वाटेन पासलेले तलवारी सारखे जे जावन आसा ओ विनाशिकी सुई ते पडटा थंय एकाक 100, 60 आनी 30 पडा. देवाचें उतर खंय आमकां सुडसुडीत करता, निटायेर हाडटा, आमचे आदले संवयो ते मारून उडयता आनी आमकां नवी रचना करता. हें देवाचें उतर. पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया, कित्याक तो आमचो आदारी, तो आमचो शिकून आमचो टिचर. तेच पवित्र आत्म्याची आमी मागुया. आमची कान आनी खालसा उक्ती करून हें देवाचें उतर, यो विनाशिकी देवाच्या उतराचें आमच्या काळजाक आसूं. आमचें जिवीत, आमचें मन, आमची चिंतना जे आदली आसा ती भायर उडोवंक आनी नवी चिंतना, नवी रचणेची चिंतना देवा पासून. जसो आमकां ब्रदर जॉन्सन शिकयतालो, पिड्यार करूंक न्हय पूण सांबाळून. जेन्ना आमी सांबाळटलीं आनी आमचें जें सांबाळटा आमी ताजी वाड जातली, तेन्नाच आमचे जिविताची वाड जातली.
as this word will come into our hearts. Let us invest this word. Let us not just spend it, but invest and reinvest for a great yield, not only in our lives, but the life of our family, our generations. Father, we thank you that you are in our midst, King. Father, we are sorry for the times we have disobeyed your word, all the wrong things that we have done. Father, help us in our weaknesses, the weaknesses that we carry in our day-to-day. Help us by the power of your Spirit and by the living word which you are going to speak to. Burn everything which is not of your kingdom. And let your spirit, the spirit of understanding, knowledge, wisdom, spirit of patience, peace, love, rest upon us, dwell in us and rule over us. जो पवित्र आत्मो साणविकायेचो, सोजविकायेचो, खालतेपणाचो, मोगाचो, बोगसण्याचो आमचेर धुंवय, आमचेर भितर राज कर आमच्या जिविताचेर ओ पवित्र आत्मा. आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवास सांबाळ हे सगळे देणे पासून जे तुवें आदी फुडेंच आमकां दिलां आयच्या दिसा शिवाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen. Let us say, welcome Holy Spirit song. Lyrics are put on the roof. Follow Jesus. No turning back. No turning back. Cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. No turning back, no turning back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. The story behind this song, there was this family who believed in Jesus. And the village that they were, most of them were non-Catholics. They didn't believe in Jesus. But this family was rooted and grounded in faith in Jesus Christ. The head of the village, the chief of the village, heard about it. And he called them and asked the head of the family, which was the father, "You denounce Jesus, I will put you to death." But this man and his family had decided, come what may, whatever happens, we will not turn back from the faith in Jesus Christ.
He asked him again and again, and this man had the same answer. So he killed his wife, likewise the children, and then it came to him. He gave him a chance, said, now you decide. But he said, I'm not going to turn back. Praise the Lord. He killed him too. But that was not the end. That was not the end of the faith in Jesus Christ that this family showed to the villages. From there was a new thing sprouted. The chief, the elders of the villages renewed their mind and they made a decision to follow Jesus. My dear friends, maybe you are not harassed by some elders or the leaders or the chief. To renounce your faith in Jesus Christ. But the enemy is tormenting you. The enemy is hurting you. The enemy is putting pressure on you. Not to give up your ways. Not to give up the pleasure that you have in the smoke of cigarette or tobacco or the drink. But here is Jesus. Like this man, Jesus is, the Holy Spirit is speaking to you and saying, my child, I'm waiting for you. I'm waiting for one of your quality decisions. I'm waiting for one decision that you are going to make. To follow me. No turning back. No matter what the pressure is of cigarette, of tobacco or alcohol. Let us today be like this man who till the end said, I have decided to follow Jesus, no turning back. With this understanding, let us once again sing this song. Let us close our eyes. Sing. What else? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for confirming with your word with sign and wonder. Thank you, Holy Spirit, for taking complete control of me. I bind any kind of satanic, demonic forces. I rebuke it, I bind it in Jesus' name. And I command, let the Holy Spirit flow freely and give revelation, knowledge, and teach us and give us wisdom. Thank you, Holy Spirit, for taking complete control. Let us all pray in tongues. विचित्र भाषेने आम्ही Shishine Hara Babala for 2-3 minutes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shishila hala baba. Shishine kere bana koram bubala. Let's lift up your hands. Shikere baba na kora baba shikere bebe kara baba kora baba shikere bebe mana kara baba shikara baba na shikara baba la hala baba la shikara baba la kora baba la kala baba la kala baba shikara baba la hala baba la hala baba ushi baba kara baba shiba na kora mama na kora mama la baba baba kara baba la kakana kakaka alehada haba haba kala lehada bahalla shishele khair keke baba baba lahida lele bekede lele hese kele dele kiri ara rabana kiri se hale ke dele mashkara dele hala bakade le bakara siki ala lokela ila ida hedele kai la bahula kala masakiri ala bakala shikile dele be urheda bahas kele dele bas dando rehera bakara di ila hada hakre ba illahi la bola ki ala ya urhera bashiri ala bakala sikiri dele le mas aila ullahi dele kere la ila bahada kara bakashikiri lahida la bakalaida la kiri ala aisha laida ba lahire re ba kire da lai sikiri di ya bala kile ullahi la hala bakalele le ushaila la bira ya la la re biri kiri de la mashtara de ullahi la kile de bakara di la masdala be urhada bakire de baskile de lahida bakala de bele la do raba kara hesakala daila la ya la ولاد الله لا بقاعد بقراد الريك رسكي على لا مش ولاد الرسدي على بقالا شيل الله كذا يسكاي ورهد لبكل دل ما سد لبكل دي على لا اي هو ذكر كيري على لا مشيد دي لا حالا بقالا سكي دي با hallelujah. Is there anybody who don't have the gift of tongues? विचित्र भाषेने कितले जाण तुम्ही उलोवंक शकता विचित्र भाषेने कितले जाण उलोवंक जाता ते आता बघा those who know Don't have. will the rest of them Okay. सारखे वयर उबार वयर जबेर जाणाय आत वयर उबार मारे hallelujah. So there are some new people. These are the Okay. Praise the Lord. praise the Lord. Okay. We will see it later about tongues. Morning we will continue on the same topic on power of mind. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. Hallelujah. Please be seated. When God created Adam and Eve, when God created mankind, we all have something called 5 senses. जेन्ना देवान मनशाक रचलो आदाम आनी एवाक रचून तांकां 5 विशय दिले हे 5 विशय तांकां आसले But God has created one more sense which is the most superior sense than any other sense. पूण देवान रचून हे 5 विशय दिवन आनी एक सोयीम दिले आनी एक विशय दिलो God created this 5 sense to be dominated by that superior sense. आनी हे जे एक ताचे उपरांत रचलेले जे सगळ्यान हे 5 जाणां व्हडते आसले Okay, Hallelujah. you may wonder, what is that sense? Okay, what is first of all the 5 sense? तुमकां हांगा पोसन आसलेले कोणाकूय खबर आसा आमचे 5 विशय जे आमी आतां उलयतात भयण उलयता ते कसले ते
5 विशय मनशाचे What I hear, what I see, what I feel, जें what I taste. कितें हांव पळयतां, जें कितें हांव Yeah, what we taste. Yeah, what we see. Yeah, what we hear. कितें हांव अनुभवतां, what I feel, अनुभवतां. Yes. Yes. Praise the Lord. Okay. Only through what we see, we hear, we feel, through these gateways, we build our thoughts, we build our imagination, we build our, everything in us. We are trained to build ourselves inside according to what we see, what we feel, what we hear, what we taste. आमी आयज जरी चिंततां बसून वो कल्पना करता कितें तरी आमच्या मनान चिंततां कितें तरी आमच्या मनान विचार येता जाल्यार सुरवात हे 5 विशय पसून जाता. कितें आमी पळयता, कितें आमी आयकता, कितें आमी उलयता ताजेर सावन. But God created one more sense for us. पूण देवान आनी एक सोयम रचली That is the most superior sense. आनी हे सगळ्यान हे 5 विशयांतून हे व्हडतें आसलें. We are designed by God for all these 5 senses to be dominated by that sense. आनी हे भोव व्हडतें जे रचलेलें सोयम हे 5 सोयमान भोव व्हडतें आसलें. Because all these 5 senses only have the ability to see, to feel, to taste what is in the physical realm. हे 5 विशय जे आमचे आसात तेंचें काम फकत जें कितें आमी पळयतात, जें कितें आमी आयकतात, जें कितें आमी उलयतात तें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. But the sense which God has given us, the other sense, the superior sense, it has the ability even to see the unseen. पूण हे जे 6 सेन्स वो 6 विशय आमचो आसा तेका खंय दिश्टी पडना त्यो देखून वस्तू तेका कळीत जातात. Praise the Lord. Hallelujah. How amazing God has created Praise us. the Lord. Can you please take Hebrews 11, 3. Ebraucho avisur ikra Okay. word 3 घेऊया. Okay. Yeah, see. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So the sense which I told, the superior sense, it has a name, it is called the faith sense. देवान आख्खी सृश्टी देवान एकच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना तांतल्यान उपजोन आयलां. God has not created us only to deal with the 5 senses. He has also given us the greater sense called the faith sense, which has the ability to look into the spiritual world. हे 5 विशय आमकां दिवंक 5 विशय दिल्याय पूण तेज्यावन आनी एक हे व्हडते विशय म्हणटा तो तें जावन आसा भावार्थाचो विशय. प्रेज द लॉर्ड. जाका पदवी आसा, जाका कापोस्ताद आसा, जें आमकां दिश्टी पडना त्याची कल्पना करून तें चिंतूं. Okay? Now see. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen are not made of things which do not appear. Through faith, I know that the things which are seen have come from the things which are not seen. So faith is giving me the ability to see something which I cannot see, but yet believe through faith. आतां आमी हांगा पळयता हे वडीत सृश्टी जेन्ना देवान रचलेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तेणे भावार्थ म्हणून दिश्टी पडना तें आमकां दिसों केलें. हालेलुया. Hallelujah. आनी तें आमी पळयता आनी आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. तर थिंग्स दॅट पिक्चर तर हे 6 विशयाक पदवी आसा जें आमकां दिसना. प्रेज द लॉर्ड. जें आमकां दिसना ताची कितें करूं कल्पना करूं तेजे वयर चिंतूं. If we all start to train that sense, we will not be living ordinary like others.
जर आमी हे सवे विशय आसा आमचो जो आमकां दिश्टी पडना ते कल्पना करून ते चिंतून आनी ते आमी आमचे संवय जर करीत म्हणटा ताका म्हणटा हे भावार्थाचे संय जाल्यार आमी सादे मनीस न्हू पूण पदवेन भरलेले मनीस जातले. And the good news is each and everybody of us are given the sense to see the unseen. आनी बरी खबर आयच्या दिसाक म्हणजे ती देवान हे सगळे विशय आसा तो आमचे भितर आदी फुडेंच घातलेलो आसा. देवाक व्हडल्यान ताळयो पेटोवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. For example, today we saw our brother of us sang that song, I have decided to follow Jesus. आयज आमी पळयला हो सकूल्लो भुरगो हे कांतार तेणें आमकां गायला तें हांवें निश्चय केला जेजूचो पाटलाव करूं. And he was explaining us the story of how the person wrote the song. If you see, how can he be in such joy and peace where he can sing and worship God in midst of such a situation where his own children and wife are being martyred. आनी हे जे गायला ताणें ताचे हांवें तुमकां एक दाखले येदी व्हडली काणी दाखले करून सांगलां कोण भाशेन हो मनीस जेजू क्रिस्ताचेर ताणें भावार्थ दवरलो जेजू क्रिस्ताचेर पातेलो देखून ताका ते रावताले ते गांवांत कोण भाशेन ताका तेजे फॅमिलीक ताजे भुरग्यांक मारून काबार केली. The reason is, even though he was seeing something negative, even though he was hearing something negative, even though he was feeling something negative, all his five senses were dominated by his faith sense. Hallelujah. जरूय ताच्या आकांताच्या वेळार प्रेज लॉर्ड जेन्ना हो तांकां हो मुखेली गांवचो ताका सांगता पळय तूं जेजूचेर भावार्थ दवरताय तो आतांच तर तूं तर जेजूचेर जर विरोध केलो जाल्यार तुका आपण साल्वार करूंक शकता पूण तूं जर जेजूचेर विश्वास दवरता जाल्यार पळय तुका आपण मारतलो. पूण तो कितें म्हणटा ना हांवें जे निर्णय केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांव करतलो आनी फाटीं सरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें करून जेन्ना ताका सांगता पळय हांव तुजें मारतलो हांव तेजे बायलेक मारता भुरग्यांक मारता आनी हें आयकोन ताका तेजी कुडीक तेजे हे पांचूय विशयान तो आयकोता भिरांकूळ उतरां. प्रेज द लॉर्ड. दोळ्यांनी कितें पळयता तो आपले बायलेक आनी भुरग्यांक मारल्या ती. प्रेज द लॉर्ड. हे पांचूय विशय ताका दाखयताले पूण हो सवो विशय आसा तो जो भावार्थाचो विशय आसा तो हे भावार्थाचो विशयान हे तेजे पांचूय सैमाचेर कब्जो केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. His five senses are talking to him, saying that my life is come to an end. I have lost my future. My children are lost. My wife is lost. I am lost, and there is no more future, and we are all dying. But he is seeing into a spiritual world that even though we are all dying physically, this is not an end. We are eternally going to live in the presence of God, rejoicing. हालेलुया. जरी तेजे पांचूय विशय ताका दाखयताले कितें तेजी भुरगीं मारता तेजे बायलेक मारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हो सवे सैमान पळयतालो कितें जरूय आमी मेली जाल्यारूय आमी स्वर्गीच्या राज्यांत देवा बरेर स्वर्गार आसा ती पळयताले. हालेलुया. खंयच्या सैम ताका दाखयताले खंयच्या सैम ताका दाखयताले तो जेजू वांगडा सगळी ताजी फामील साल्वार जावन स्वर्गार राजा आसा म्हूण भावार्थाचे सैम सवे सैम आसा तें दाखयताले ताका आमी जेजू सांगाता खुशाल आसा स्वर्गार. Because they knew, because of the death of Jesus revealed the unconditional love, that is the love which has changed their life, and now they see it as an opportunity, not as a problem or defeat. They see as an opportunity. I'm going to use this opportunity. This is the moment where I can show them unconditional love, so that the same love which has saved me is going to save the village. Hallelujah. 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 ही कोणाचो पाटलाव करताली जेजूचो. आनी जेजून कसलें जिवीत जियेल्लो
जेजू आपल्या पासत जियेलो न्हू, जेजू आपल्या पासत मेलो, जेजू कोणा पासत मेलो? सगळ्या संवसारा पासत. आनी अशें करून जेजून कितें केलें? फुरसार मरोन जीव दिवन आपलो मोग आमचे सगळें दाखयलो. हालेलुया, हालेलुया. आतां ही फामील हें जाणा आसली. जेजू मेलो आख्या संवसारा पासत आनी आपलो मोग जेजून परगट केलो सगळ्यांक. आतां ही फामील जेन्ना हेंचो वगत येता ती हो एक सोयेक म्हूण घेतात. कोण भाशेन जेजू मेलो आनी आख्या संवसाराक सडवण मेवली. हे फामिलीन एक सोयेक असो तो घेवन गेली की आमी जर मेली जाल्यार आमी आमचे मरणा उद्देशी जायत्या जाणांक बरेपण जातले आनी आमी हे आमकां मारता तेका आमी रागान न्हू पूण मोगान आमी वागयता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 See, Christian living is nothing but living according to the word of God, living according to the faith sense, living and believing what I can't see. क्रिस्तांव जर आमी क्रिस्तांव न्हू, सगळे आमी क्रिस्तांव होय, सगळी जेजूक आमचो सोमी धोनी म्हूण मानून घेता. जर आमी जेजू आमचो सोमी धोनी म्हूण मानून घेता आनी आमी म्हणटा आमी भावार्थी, जाल्यार आमचें हें जिवीत जावन आसा भावार्थाचेर दवरलेलें जिवीत. कित्याचेर दवरलेलें? भावार्थाचेर दवरलेलें. आनी भावार्थ हिंगा आमी आयज ही शिकवणीन हुंयचे सोय आमकां आमचेर चड कब्जो करतले बरें जिवीत जिवंक सोवे सोय सोवी विशय. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Praise the Lord. You may think it is very easy, but how can I understand or see something which I cannot see? How can I, when I don't see something, how can I believe it? आमी जायते जाण अशें म्हणटाले, अरे कितें तूं आमकां सांगताय पिशा सारको, जें आमी पळयच ना आमकां दिश्टी पडना तें उलय म्हूण, तें आसा हें खरें? आमकां संवय आसा कितें जें आमकां दिश्टी पडटा तें उलोवंक. हालेलुया. आतां तुमकां आमी जर सांगत आमी दोगांय आसात आनी हिंगा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आसा म्हूण सांगलें, तुमी म्हणटाले पिस जाला रे म्हणटा कितें पळय ना, तुमकां दिश्टी पडटा देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो दिश्टी पडटा वो ना? हे पांचूय विशयांनी तुमकां जेजू दिश्टी पडटा हिंगा. Can we see through these five senses? Jesus is in our midst. We are two, and God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. There is a total 5 people. Can you see 5 people standing here? 5 जाण मनीस हांगा आहा ते तुमकां दिश्टी पडटा? वय ना? ना. कित्याक आमी पळयता कितें हे 5 विशयांनी, पूण हो 6वो विशय आहा तो कितें? 6वो विशय जावन आसा भावार्थ, जो आमकां शिकयता दिश्टी पडना तें उलोवंक आनी तें खरें. Praise the Lord. Praise the Lord. That is why when I'll say my own story, so that how I overcame and how I started to use my 5 senses, it will help you. In the beginning, when I received Jesus Christ, I wanted to have a relationship with Him in my 5 senses. I want to see Him physically, I want to hear His voice audibly, I want to touch Him, I want to see Him physically. Only then I can have a relationship with someone. If I don't see someone, how can I have an intimacy with someone? जेन्ना पयलीच पावटी खंय हे भयणीक जेजू क्रिस्ताची वळख जाली, तिणें आयकल्लें जेजू मिलाग्रेचो जेजू. जेजून कुड्ड्यांक दोळे दिले, भेऱ्यांक कान दिले, तोंड्या पांगड्यांक सगळें बरें केलें. तिणें आयकल्लें. सो ती म्हणटा जेन्ना आपणें आयकल्लें, आपण म्हणटाले आपल्याक जोंक जाय जेजू, आपल्याक जेजू आपल्याशेन उलयता तें आयकोंक जाय. जेजू म्हजें सगळें काम करता तें म्हाका पळोवंक जाय. हालेलुया. पूण ती कित्याक चयताली? हे 5 विशयांनी संवसाराचे. That is why every time I come to prayer meeting, I used to feel the shivering, a kind of shock current coming on me, and I used to enjoy me falling down. And when the shivering goes, I feel like God has gone away, because I was trying to connect myself to God through my senses. I want to know Jesus through my senses. Hallelujah.
पयलेच पावटी तिका अशें जातालें जेन्ना ती रेतीराक येताली तेन्ना ती देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या मागणे उदेशी ती खडखडटाली पडटाली पवित्र आत्म्याच्या मागणेन आनी हें सगळें कोत्ताली ती पूण रेतीर काबार जालें म्हणटच तिका ती चिंताली अरे देव गेलो काय आतां रेतीर काबार जालें देव गेलो ती खंय देवाक अनुभवंक सोदताली हे 5 संवसाराचे 5 विशय न्ही जे तिचे भितर आसले ते कसले ते विशय पळोवपाचो आयकोपाचो उलोवपाचो अनुभवपाचो हालेलुया हे भाशेन ते तिका जातालें ती ते आमच्या 5 विशयांनी ती जेजूक अनुभवंक सोदताली. So now it was a big war going in my mind because I was trying to understand him and I want to feel him physically, and even I used to say, Lord, if I would have born in the days when you were, I would have seen you, I would have believed you. But later on I understood more than I can see, I can feel, I can taste through the word of God. By activating the sense of faith, I can understand Jesus more and I can know him more, where God has given me the ability to see the spiritual world and connect to him through the word of God. तरी ती हे सगळें अनुभवंक सोदताली तिच्या 5 विशयांनी पूण मागीर उपरांत जशें तिणें देवाचें उतर वाचूंक लागली प्रेज द लॉर्ड वाचूंक लागली आनी नियाळूंक लागली ती वाचता वाचता तिका हें कळून येयलें हें 6वो विशय आसा 6th सेन्स 6वो विशय जो जावन आसा तो भावार्थ म्हूण हालेलुया आनी भावार्थान जर आपण जेजूशीन तर एक जाता हालेलुया जाल्यार हांव चड सुभागी हालेलुया हांव चड सुभागी कित्याक जे जेजूक हांवें पळोवंक ना हांव तेज्या बरें रावंक ना पूण आतां हे देवाच्या उतरा वती हे 6वे विशय हांव जेजूशीन इश्टागत जाणूंक शकता हांव तेजेशीन उलोवंक शकता तेजो ताळो आयकूंक शकता Hallelujah. 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 Okay, you may find it difficult. That is why I'm going to teach you how to see this spiritual world, how to activate this faith sense, and how to live according to the word of God, which I cannot see with my physical eyes. भयण म्हणटा आपण तुमकां आतां सांगूंक सोदता शिकोवंक सोदता जे आपणें शिकलां तें आपण शिकलां तें कोण भाशेन हो सवय विशय काम करूंक शकता आनी हो 6वे विशया उद्देशी कोण भाशेन आमी जेजूक अनुभवंक शकता जेजूचो ताळो आयकोंक शकता आनी जेजू जें आमकां सांगूंक सोदता तें बरें जिवीत कोण भाशेन आमी जिवंक शकता तें Hallelujah. 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 Okay, there is 2 worlds. You should be okay. Before going into that, there is something called a physical mirror and there is something called a spiritual mirror. पयले सुवातेर 2 भाशेचे आमचे आरशे आमी आरशे म्हणटा न्हू आमचें तोंड दिसता तें कितें आरशे Okay. एक संवसारी आरसो जो तूं आनी हांव जियेता हो संवसारी आरसो तुका तुज्या आरशान तोंड दिसता आरशान मुखार उबो रावल्यार तोंड दिसतलें वयो ना हे संवसारी आनी एक आसा आत्मीक आरसो हालेलुया जो तूं पयल्यार देखून तुका अरे म्हणटा कांय ना रे म्हणटलो आत्मीक आरसो आनी संवसारी आरसो कोण भाशे कितल्या भाशेचे आसा पळय सांगा 2 भाशेचे पयलो कसलो संवसारी आरसो आनी दुसरो आत्मीक there are 2 mirrors you can understand uncle Okay, there are 2 mirrors, okay, and there are 2 worlds. One is the physical world and one is the spiritual world. तेच भाशेन 2 संवसार आसा 2 संवसार एक संवसारी जे आमी जियेता तो आनी एक आत्मीक संवसार Everything which happens in the physical world is controlled by the spiritual world. जे आमच्या संवसारान जे घडटा हालेलुया That is कोण तुमचे मोने कोण न्हिदता सायडीन न्हिदता तेका उठाया नाजाल्यार कानाक धरून उठा पयशे सायडीन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हे संवसाराचे सोयीन
जे आमकां दिश्टी पडटा, जे आमी जियेतात, त्याच्याहून भोव व्हडते आनी पदवेदार जावन आसा आत्मीक संवसार. हालेलुया. जे आमकां दिश्टी पडना ते. Okay, that is what this verse says. So that things which are seen were not made of things which do appear. Means what we are seeing is the physical world, and this world has come from the spiritual world which we cannot see. We have two worlds, and everything which we see in the physical world has come from the spiritual world. But the problem is we are so focused on the physical world, but the Holy Spirit is saying only if you deal with the spiritual world, the physical world will change. जशें आमी आतां आयकलां, हे संवसारान जितले आमी पळयतात, तुमी हें पळयतात न्हू, हे बिल्डींग पळयतात, आमचें घर पळयतात, झाडां पळयतात, सगळे जे पळयतात, हालेलुया, ते आमकां दिश्टी पडटा, वयो ना. सो देवाचें हिंगा उतर कितें म्हणटा, हे सगळे हे संवसारान जे आमकां दिश्टी पडटा, ते दिश्टी पडना ते संवसारांतसून आयला. कितें? हे आमकां संवसारान आतां दिश्टी पडटा, ते दिश्टी पडना ते संवसारांतसून आयला. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So, my relationship was in the world with everyone is physical. So I try to have a physical kind of relationship with God. But God revealed to me that there is one more sense, that is the faith sense. You don't need to know me through the flesh, you should know me through the spirit. How will I see the spiritual world is through the word of God. The word of God is the mirror which will show me the spiritual world. There is no other way for me to see the unseen. If I want to know what is happening in the spiritual world, I should go and look into the mirror of the spiritual world. That mirror will show me the spiritual world. पयर देवाक आनी देवाची वस्तू हे पांचूय विशयांनी बघूंक सोदताली, पळोवंक सोदताली. हालेलुया. हालेलुया. पूण तेका देवान कळयलें की हे आत्मीक संवसार आसा तो भोव पदवेदार, आनी आत्मीक संवसारान तुवें म्हाका अणभवूंक जाता, म्हजेशी उलोवंक जाता, म्हजो ताळो आयकोंक जाता. हालेलुया. जर हे आत्मीक सोयबान कोण भाशेन हे सगळें अणभवूंक जाता, आनी ती म्हणटा फकत देवाच्या उतरान. हालेलुया. देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक आरसो, जंय सगळें देवान तुजे आनी म्हजे पासत करून दवरलां तें आमकां दिश्टी पडटा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Okay. For example, एक उदाहरण सांगता आमकां. God created us with the ability to bring what is in the spiritual to the physical. देवान आमकां रचून आनी आमचे भितर कापोसतात. आदी फुडेंच घातल्या देवान. आमी सोयबान आसात, संवसारान आसात, ते दिश्टी पडना ते सोयबानसून वस्तू त्या संवसारान हाडून आमकां कापोसतात दिल्या. That is how God also operated. We are created in the likeness and image. For example, He already had this world in His spiritual realm. He spoke words from His imagination and He brought into existence which was already in the spiritual world. So देवान हो संवसार कोण भाशेन घडयलो? देवाचे मोतीन आसले, देवाक संवसार घडूंक जाय आसलो. हालेलुया. आनी देवान चित्र केल्ले कोण भाशेचो आपण हो संवसार घडटलो तो. हालेलुया. सो देवान जे आपले चित्र जे आपल्या मनान आसले ते तोंड उगडले आनी उतरां उलयलो. हालेलुया. Hallelujah. आनी हे जे कितें तेका जाय आसले ते घडोवन आयले. हालेलुया. Hallelujah. कोण भाशेन देवान रचलो? आयकिलां ही सायडी? कोण भाशेन देवान रचलो? देवाच्या मनान आसले चित्र संवसार कोण भाशेन आपण रचतलो तो. ते संवसारान ते मनान आपले चित्र आसले ते देवान कितें केलें? आपले तोंड उगडले आनी उलयलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Suppose I don't have a physical eyes, I am called a
handicap? आमकां तर दोळ्यांनी दिसना आमी आमी कितें म्हणटा त्या तसले मनशाक Handicap. I'm called a disabled person. आमचे दिसा अरे तो कुड्डो म्हणटात न्हू. But according to what I have understood, this handicap, this disability will only limit me to see what is in the physical world. But if I am going to be disabled or handicapped in my spiritual world, I am really a big handicapped. That disability is stopping me to see what is in the spiritual world, what the Lord has done for me. Praise the Lord. आमी जे मनशांक दिश्टी पडना तांकां कितें म्हणटा कुड्डे म्हणटा तांकां दिश्टी पडना पुरो वयो ना पूण म्हणटा जो मनीस जो हो आत्मीक वाठारान हो आत्मीक आरस्यान जे कितें आहा तर ताका दिश्टी पडना तो ह्या संवसारान कुड्ड्या आसा तेज्या पास्ट तेजी गोत म्हणटा. In the spiritual realm, including me, we all are disabled. Even though, maybe I may hear and I see, but I'm not hearing and seeing perfectly like how God has given me the sense to hear and see the spiritual things. We all are supposed to use our faith sense to see, hear, and know Him through the Word of God. Our spiritual sense should be dominating our physical sense. आमी सगळीं तशें जाल्यार आत्मीक वाठारान कुड्डी. हालेलुया. कित्याक जे देवान बऱ्यो वस्तू करून दवरल्या देवान जे म्हणलां तुमचे पासत म्हजे बद्दल म्हजे मनान बरो फुडार आसा बरें जिवीत दिवपाचो गिरेस्तकायेचो. हालेलुया. बरे नोकरेचो बरें यश जावपाचो. हालेलुया. आनी आमी कुड्डी जाल्यार कित्याक हे जे देवान बरोवन दवरलां म्हणून दवरलां तें आमकां दिश्टी पडना. दिश्टी पडलेलो जाल्यार आमी कोणूच गरीब आसतालो आसलो ना. Okay, God has all given us a wonderful gift called imagination. देवान आमकां एक सोबीत देण्यांनी बोल्लां आनी तें देणें म्हणजे आमच्या मनात चित्र करपाचें वा कल्पना काडपाची. This imagination gift will help you to imagine what is in the spiritual world, and that gift will help you to bring it from the resources from the spiritual world into the physical world. आनी हे आमी जे चित्र करता आनी जी कल्पना करता ते हे सोये सोयीम आसा ते भावार्थाचे सोयीम ते आमकां आदार करता जे देवान करून दवरलां. जेन्ना आमी हे करून दवरलां ते चिंतली आनी कल्पना करतली ते आमच्या संवसारी सोयीमान हाडून पदवी दिल्या. Imagination is the secret of creation. Please listen, what I'm going to tell today, what you're going to learn today is going to change your entire life. Imagination is the secret of creation. कल्पना करप व चिंतप जावन आसा एक गूढ ज्यो वस्तूचो आमकां जे वस्तू ज्या आत्मीक वाठारान आसा ते संवसारान हाडपाक आमच्या फायद्याक. If you see this retreat center didn't come out without an imagination. हे तर रेतीराचेच घर जे आमी आतां बसलेले आसात ते बेश्टेच येवंक ना. हालेलुया. हेची कल्पना केल्ली. That is why I said imagination is a tool which will pull what is in the spiritual world. It will bring the resources to bring into existence. आनी हाका लागून आमची कल्पना जे आमी चिंतता ते जावन आसा एक हत्यार जे दिश्टी पडना ते हाडपाक. That's what this verse says. So that things which are seen, which you see, the earth, the rock, the mud, the moon, the star, which you see, it didn't come just like that. It came from which do not appear, which you can't see, but which is in the spiritual world. The spiritual world gave the raw material, and that raw material became the sun, became the soil, became the rock. All you see, it didn't come just like that. No, it came from the spiritual world, it came from God, it came through imagination. जे आमी आयज ह्या संवसारान पळयता जो दोंगर माती नखेत्रां चंद्रीम सुर्या हे सगळे हे उतरा प्रमाणे जशें म्हणटा जे बेश्टेच येवंक ना पूण हे आत्मीक वाठारान आसले. हालेलुया. हे आसले
आनी हे आमकां दिसना ओ देवाच्या तकलेन आसलें, देवान कल्पना केल्ली जी जे दिसती पडना तेजी. आनी जेन्ना तो उलयलो तेन्नाच ह्यो वस्तू घडोवन आयल्यो. If you see a car, it didn't came just like that. It was created in somebody's imagination. Somebody was imagining on it. Somebody was thinking on it. Somebody was picturizing on it. Somebody was, thinking on it. And only after you imagine something, I said, no, imagination is the secret of creation. Only then it comes. Whatever is in the spiritual world, only that will come into the physical realm. आमी तर एक गाडी पळयता, एक नवी गाडी तर पळयली जाल्यार ती गाडी बेश्टीच येवंक ना. कोणें तरी तेजी एक गाडी असली गाडी डिजायन करपाची कल्पना केल्ली. कोणें तरी असली गाडी आपण चलयत अशें डिजायन करतलो हें स्वप्नांत आलो. हालेलुया, हालेलुया. आनी जें कितें तो स्वप्नांत आलो, जें कितें तो चिंततालो तें एका दिसाक तें घडोवन आयलें. Okay, I always had the imagination that I'm a zero, I can't study, I can't read. But when I saw the spiritual mirror called the Word of God, now I see the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel. Even though I see it in the physical world, only after me making an imagination of it, keep thinking on it again and again, then I saw what I was imagining, which is already in the spiritual world, which I saw through the Word of God, started to manifest little by little in the physical world. हे भयणीचे तुमी भवायकी आयकला जाल्यार खबर ना, हे भयणीक पयले शिकोवप करूंक भरपूर आवड जाताली. हालेलुया. ताका इस्कोलांतली बीन काडटाली. प्रेज द लॉर्ड. ते वेळार तेजेशीन हे देवाच्या उतराची कांयच खबर नासली. हालेलुया. पूण जशें ते म्हणटात हे सगल्यो वस्तू आपल्याक आपूण बरें शिकोवप करतले आनी बरें कामां करतले ते आपल्याक कांयच खबर ना, पूण ते आसले म्हणटात. हे आत्मीक वाठारांत सगलें आपल्याक जें आयज कितें आपण आसा तें आसलें आनी आपण कितें जावपाचें आसा तेंवूय आसलें. हालेलुया. पूण जशें तें देवाचें उतर, हे देवाचें उतर हो जावन आसा आरसो, हे सैमीक आत्मीक वाठारांत आसा ते सैमाच्या वाठारांत हाडून हो आरसो हे देवाच्या उतराक आपण शिकोवंक लागले म्हणटा. हालेलुया. शिकोवंक लागले, आपण कल्पना करूंक लागले. हालेलुया. हांव बरे भाशेन शिकलां, हांव ग्रॅज्युएट जालां, हांव बरें काम करता, हांव बरें आसा, सगळें हें आपण दीस आनी रात उलोवंक लागले. जें कितें हें देवाचें उतर म्हणटालें तें आपण उलोवंक लागले. आनी आयज आपण पळयता म्हणटा जें आपण उलयताले तें आयज आपल्या जिवितांत घडोवन आयलां. देवाक आर्ग दिवया. Hallelujah. 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 Okay, we will go back to the verse which we saw last week. Okay, 2 Corinthians 10:5. Casting down imagination. Casting down imagination. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 10:5. So, when I say imagination, God has given us the ability to imagine. But when we imagine something which is not in the Word of God, means we are imagining the imagination which is against the knowledge of God. For example, suppose if you are an addict to alcohol, the addiction didn't take place in one day. You first started to imagine. You first started to see it in your mind, in your imagination, the pleasure. And then you started to crave to physically experience it. So this imagination is the knowledge against God. हालेलुया. ही वड जर पळयत जाल्यार जे कितें आमी चिंता वो कल्पना करता, हालेलुया, देवाचे जाणवायेचेर आड, देवाच्या उतराचेर वो देवाचे जाणवायेचेर आड ते सगळे म्हणटा ते सकल ओडून काडूंक जाय. हालेलुया. आनी जेजू क्रिस्ता सवे ती बांदून दवरूंक जाय. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उदाहरण भयण म्हणटा आमी
संवसारी सोयबान हे भाशेन म्हणटात कोण सोरो पिता तो पेपदो मरे, कोण ड्रग्स घेता तो ड्रग्स ड्रग्स मरे म्हणटा अशें म्हणटा न्हू. पळय ना कोण सोरो पियेता जाल्यार कितें म्हणटा तो म्हणटा सोरो घेता म्हणटा ते. आतां तेजे जिवितांत तर पडत एकच दिसान तो बेबदो असो म्हणटा कोणूय ना न्हू. सुरवात खंय जाली तेणें चिंतलें आसतलें अरे जायते जाण पियेतात हांव इलो गेल्यार बरो. जायते जाण म्हणटा बरो एक पफ मारल्यार हाय जाता म्हण, हांवें मातशें पयल्यार बरो हाय जाता वो लो जाता तो. पळय ना तो कितें करता पयलो आपल्या मनान चिंतना काडटा. हालेलुया. आनी मागीर कितें करता सोयेक पळयता आनी हूंय कोण ओडटा जाल्यार तेंच्याशी वयता म्हाका इल्लो दी रे, पळयता हाय जाता काय लो जाता तो. असो इल्लो एक पॅक मारून पळया कितें जाता तें चोडटा काय देंवता तें न्हू. पळय ना एकाच दिसान कोणूय तुका बेबदो म्हणूंक शकता ना. तुजो जेन्ना स्वभाव तयार जाता ते अशें परतून डेली मानता तूं डेली करता जाल्यार म्हणटलें न्हू. पूण सुरवात खंय जाली तुज्या मनान जाली. तुवें तेची चित्र काडली, तुवें तेची कल्पना केली आनी मागीर सोयेक मेवलो तेन्ना तुवें एक पॅक एक सिगरेटीचो पाप म्हणलो. हालेलुया. तेच म्हणटा देवाचे जाणवायेचेर तूं आड चिंतना करताय, तूं आड कल्पना करताय ती म्हणटा सगळी सकल उडोवंक जाय आनी जेजू क्रिस्ता सगळें तांकां काबू करूंक जाय, कब्जो करूंक जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. See, how are these imagination built? These imaginations are built by the thoughts we get. ही आमी कल्पना वो चिंतना करता ती कशी जातात जी आमकां चिंतना येतात न्हू. आमी चिंतना येताय तुमकां चिंतना येताय हे चिंतना उद्देशी आमी आमची कल्पना तयार करता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. When God created Adam and Eve, okay, He gave Adam and Eve the authority to rule this earth. जेन्ना देवान आदाम आनी एवेक रचलेली देवान तांकां पदवी दिली ह्या संवसाराचेर राज चलोवंक. Psalms 115 verse 16. स्तोत्र 115 आनी 16वी ओळ अशें सांगता. See, the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth has He given to the children of men. स्वर्ग आनी स्वर्ग देवाचो. हालेलुया. पूण संसार ताणें आपल्या कोणाक दिला? संसार कोणाक दिला? ह्या संसाराच्या भुरग्यांक दिला. God had dominion and control over everything, but He chose to give complete dominion to man when it comes to earth. When He created earth, He gave us, He made us like God to to rule and have authority over the world, over the earth. जेन्ना देवान आमकां रचलेली हालेलुया हालेलुया ताणें कितें केलें पदवी आनी अधिकार कोणाक दिलो? हे रचलेल्या भुरग्यांक. कित्याक ताणें कोण भाशेन रचलेल्या भुरग्यांक आपलो उपकार कसो. देवान आमकां आपलो रूपकाराची रचली. हालेलुया. Hallelujah. God didn't give Satan the authority. Many of us think Satan has the authority. Yes, the Bible says Satan is the god of this world, but God didn't give that authority to Satan to rule over us. जायते जाण आमी अशी म्हणटात आनी चिंताय जायते फावटी देवान देंवचाराक अधिकार दिला तेका लागून देंवचार आमकां चड सतायता, चड आमच्या फाटल्यान आसा. ओय But Satan देवान देंवचाराक अधिकार आनी पदवी दिवंक ना. देवान अधिकार आनी पदवी ह्या संवसाराच्या भुरग्यांक दिला. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. But Satan knew that all the authority in this earth is being given to Adam. That is why, and Satan knew that he cannot come and destroy the earth. He knew very well he cannot do anything with his power because the whole power and authority is given to man.
that is why he comes and he gives thoughts through his words. देवचाराक ही बरी खबर असली की देवान अधिकार आपल्याक दिवंक ना, पूण कोणाक दिला? आदामाक दिला म्हणून. हालेलुया. आनी तेच्यान कांयच करूंक जायनासलें. तेका लागून देवचार आदामाशीन येता आनी तेका कितें करता? चिंतना घालता. हालेलुया. When Adam and Eve took the words, the thoughts, and now when they started to imagine something contradictory to what the Lord said, if I eat this, I will become like God. They started to imagine. Now, by their own choice, they yielded the power and authority of them to Satan. जेन्ना देवचाराक खबर आसली आपल्याक कांयच अधिकार आनी पदवी ना म्हूण, अधिकार आनी पदवी आदाम आनी एवेक दिल्या, मनशाक दिल्या म्हूण, हालेलुया, तो येवन कितें करता? चिंतना घालता. आनी जेन्ना ही चिंतना आदाम आनी एव घेता, ती आतां कल्पना करूंक लागता. ते चिंतना, जी चिंतना तांकां येयल्ली तेजे बदल कितें करता? ती कल्पना करतात. अरे तेणें सांगलां तुमी मोच्ची ना पूण देवा सारकी जातली. आमी आतां देवा सारकी जावपाची आहा. हालेलुया. कितें? चिंतनाचेर ती आतां कितें करता? कल्पना करता, चित्र करता. आमी आतां देवा सारकी जातली. The truth is they are already created in the image and likeness of God. पूण सोत जावन आसले हे ती देवा भाशेन जावची नासली, ती आदी फुडेंच देवा भाशेन आसली. Hallelujah. So the moment they received something against the word of God and they started to imagine and make a vision according to the word against the word of God, now they are yielding to the enemy and the enemy take complete control of them. पूण जेन्ना ही कल्पना करूंक लागली, हालेलुया, ती कित्याक जावंक लागली? ती तेंचे दान म्हणून खूंय गेले आतां? ती जी कल्पना, जे चित्र केल्ले थिंगा आनी ती वयतात आनी ही कोरणी कोत्तात. हालेलुया. ही कोरणी कोत्तात. कसली? जी ती चिंतना केल्ली, ती कल्पना केल्ली, चित्र काडले तेजे बदल. For example, okay? Satan is giving a thought in your mind. If you take this drug, it will give you pleasure. You can enjoy. एक उदाहरण म्हणटा, भयण दिता. आमकां एक चिंतप येता, अरे म्हजो फ्रेंडूय घेता मरे ड्रग, पूण मातशें एक दीस चाकल्यार बरें दिसता. फ्रेंड तोय बरो हाय आसता, बरो उलयता, बरें म्युजीक बीन वाजयता, कांय न्हू ताका म्युजीक गिटार वाजोवंक बीन. हांवूय इलो घेवन पळयता. हालेलुया. हालेलुया. हें फकत कितें येयलें? चिंतप, थॉट. तर सैतान कितें करता? आमकां फकत चिंतप दिता. Satan didn't have dominion over you before, but when you received that thought and when you started to imagine, now you have yielded yourself to the evil one and now he is taking dominion over you. जेन्ना आमी तो चिंतप दितात, तेका आमी चिंतता आनी कल्पना करता, चित्र दिता तेका, आमी देवान दिल्लो आमचो अधिकार काडटात. कितें करता? देवचारा कडेन दिता. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमी तो कितें सांगता तें करूंक पावता. Satan has no power to attack anybody unless he yield himself to him, because the word of God very clearly, the Lord has given the world to the children for the children. देवचाराक आमचेर कसलोच अधिकार ना आनी केन्नाच अधिकार आसना. पूण अधिकार तेका केन्ना मेळटा? जेन्ना आमी हे ताचे गुलाम जातात चिंतनाचे आनी आमी जे चित्र कोत्ता तेजे आनी कोरणी कोत्ता, तेन्ना आमी तेजे गुलाम जातात. तो सांगता ते आमी कोत्ता. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. So it is we who gave our authority, the authority which we have on the earth, to Satan by obeying him, by receiving his commands, by imagining the thoughts which he gives us. Through that we have given our authority. That is how he becomes the God of this earth.
जरी आमी म्हणटा जायते हो हे संवसारा हे युवाचो देव हे संवसाराचो देव देंवचार म्हणटा हालेलुया. सर हे युवाचो हे संवसाराचो देव देंवचार केन्ना जाता जेन्ना आमी तो जी चिंतना आमच्या मनान घालता ताका आमी साथ दितात ती चिंततात आनी तेजे वर कल्पना करता आनी तो सांगता जेन्ना ते आमी करता तेन्ना हो अधिकार ही पदवी आमकां देवान दिल्ली आमी कितें करता ताच्या हातान घालता. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. See, God has given the authority to us human. Satan always wants the agreement of a human so that he can influence. Even God himself, to come into this earth to have influence, he has to become a man because the authority is given to man. हे देवान तशें आमी म्हणटात अधिकार कोणाक दिल्लो हे संवसाराच्या भुरग्यांक हालेलुया मनशाक दिल्लो. हालेलुया हालेलुया. देवाक देखून तर हे संवसारान येवन जर काम करतलो जाल्यार देवान वयर सावन येवंक जायना. हालेलुया. ताका लागून देव मनीस जाता. कोण जाता? देव मनीस जाता आनी ह्या संवसारान मनशा सारको जियेता. आनी जेन्ना तो मनशा सारको जियेता जेन्ना ही वर्ड म्हणटा ह्या संवसाराच्या भुरग्यांक देवान अधिकार दिला. हालेलुया. आनी जेन्ना देव ह्या संवसारान मनीस जाता तो अधिकार ती पदवी देवाक मेळटा. हालेलुया. Hallelujah. तेच भाशेन जेन्ना आमी हो अधिकार सैतानाक दिता जो आमकां दिल्लो आमी कोणाची भुरगीं जाता? हा सैतानाची. That's why Jesus, the Lord of everything, who created the universe, he became man because he knew the authority is given to man. Now he became man and now he started to use the authority given. And when Satan came to tempt him, he did not yield to evil and he won by using his authority. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना हो देव मनीस जालो जेजू क्रिस्त मनीस जालो न्हू. आतां पयरू क्रिसमस जाता थिंगा आहा. क्रिसमसाक कितें जाल्लें कितें आमी पळयता बाळूक जेजू सायबीण माय आंकवार मोरेचे कुसव्यान जल्म जाता न्हू. देव मनीस जाता. जेन्ना देव मनीस जालो मनशाक अधिकार दिल्लो तो तेकाय पाव जालो कित्याक तो मनीस आसलो तो देव आसोंक ना. जेन्ना जेजू जल्मलो तो मनीस आमचे सारको काती मासाचो. पूण तेणेन कितें केलें हे संवसारान देवान जो अधिकार आनी पदवी दिल्ली मनशाक ती उजार केली. जेन्ना ताका सैतान कितें म्हणटा आरे तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातरांचे उंडे कर वयर सावन तूं सकयल उडी मार आनी देवाचे आंच पडवे तुका जिखोन घेतले. तेन्ना जेजू कितें करता हो मनशाक अधिकार आनी पदवी दिल्ली ती तो उजार करता आनी म्हणटा ना तूं देवाक तपासचो ना. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Let's take an example from the Bible. Okay. We all know the negative example. The imagination. We all have negative imagination. We have fear. We have worry. What is fear? Nothing but imagination that this may happen in the future. That I may die. That I may lose. I may have debit. I may not help my family. All the negative imagination. देवान हुंय आमचे हे तिनूय भागांनी हे मन हुंय सारकें उदीक काम करता उदीक हुशार चड कापस्ता दे आहा मोनाक. आनी हे मोनान जें आमी चिंतता कल्पना करता तें आमी घडोवन येता हें आमी पळयलां. हेच भाशेन भयण म्हणटा आतां पळया म्हणटा भिरांत ह्या संवसारान भिरांत चड आसा न्हू. पळय ना तुमकां भिरांत आहा कितें जायत म्हजें कितें जायत म्हज्या भुरग्यांचें. हालेलुया. फाल्यां हांव गेल्यार कितें जातलें पयशे ना म्हजेशेर कितें जातलें. All these negative imaginations, okay, all these negative imaginations are built by our five senses, what we see, what we hear, what we feel in this world. And because of this, we have yielded ourselves to the evil one and we allowed the Satan to have control and destroy our lives. आमचे भितर जेन्ना हें चिंतप येता भिरांतेचें आनी भिरांत जावन आसा देवाक उरफाटें देवाक आनी भिरांतेक पडोना. हालेलुया. जंय भिरांत आहा तिका देव ना.
हालेलुया. सो भिरांत जाता एक नेगेटीव देवाचे विरोध. आनी जेन्ना आमकां ही जेन्ना भिरांतीची चिंतना येतात हालेलुया हालेलुया आमकां आमचे भितर इतले चिंतप जाता आमी कल्पना करता कसली भिरांतीची आतां कितें जातली. हालेलुया. And God is going to teach us today how we can have imagination through the word of God, building our thoughts and having imagination and use the authority which God has given us when He created us. Not only the authority which He gave us when He created, also the Holy Spirit, the resurrection power which raised Jesus Christ from death is also given in us, that can be also be activated to this power of imagination. सो आयज आमकां देव शिकोवंक सोदता कोण भाशेन देवान हो आमकां अधिकार दिला तो जो हे आड येतले आडकोडेचेर आमचेर नेगेटीव चिंतप वो भिरांतीचें चिंतप तेचेर सोयती वचून तसो जेजून देवान जेजूक मेलेल्यांतलो जिवन केलो आनी ही पुनर्जिवनपणाची पदवी आमचे भितर आदी फुडेंच ताणें घातल्या ती. Hallelujah. 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 Okay. Please take Mark 5 verse 20. We all know Jairus and the woman with the issue of blood. Yes? We have heard? From 21? Okay. We are going to see all our life we are being bound, we have been controlled and dominated by the evil one. But the Lord is going to teach us how practically two people received their miracle by using this gift of imagination. आयज आमी पळयतले ह्या देवाच्या उतरा उद्देशी कोण भाशेन दोग जाण मनशां हालेलुया हे व्हडीन जे सोयमान तांकां दिसनासलेले तांची पेकोवणी ती तेंची करून घेतात. Hallelujah. 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 For example, see, if we are seeing miracles happening here, blind eyes opening, deaf ears opening, it is because there is some people who have activated this gift of imagination, started to read the Bible, imagine it, so that we can yield ourselves to the Holy Spirit and allow the Holy Spirit to take complete control and bring that imagination into existence. आमी जायते जाण पळयता रेतीरा दिसांनी कोण भाशेन हिंगा देव मिलाग्री करतात. कोणाक आयकना ते आयकून घेता, कोण चलोंक जायना ते तांकां चलोंक जाता, तरेतरेचे दुयेंस पिडा बरी जाता. हालेलुया. आनी हें जाता कित्याक कोण तरी मनीस हे देवाचें उतर वाचता, चिंतना तयार करता, कल्पना करता. हालेलुया. हे देवाचें उतर जें कितें सांगता तें. हालेलुया. Hallelujah. आनी इतलेंच न्हू हे कल्पना करता ते वेव्हारान घालतात. हालेलुया. Hallelujah. आपलो भावार्थ. I have not seen a dead raised in my physical eyes, but I know the word of God says the spirit that raised the dead is in me. If the word of God says that, I know if I keep imagining that, thinking on that, I don't need to worry. I know for sure what I have imagined, it is the duty of the Holy Spirit to bring it into manifestation. आपणे म्हणटा आपल्या सैमीक संवसाराचें सैमान पडोवंक ना मेलोले जिवीत जाता. हालेलुया. पूण आपणे म्हणटा ते आत्मीक सैमान हाजी आदी फुडें चिंतता पण कल्पना करता म्हणटा तेजी. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. की मेलोले जीवन जातात. See, it is not that God has chosen Brother Johnson, God has chosen Brother Alfred, God has chosen Sister Jocelyn. No. They have chose to take this word of God and imagine on it and think on it again and again. So they saw it, they are seeing it physically manifesting. जे ते भयण म्हणटा अशें तुमी चिंती नाकात, देवान पदवी दिल्यात, ब्रदर एल्ड्रेड, ब्रदर जॉन्सन, सिस्टर जोसलीन आनी तरेतरेचे आमचे देवाचे राज परगट करतात तांकां. हालेलुया. फरक इतलोच की तेणी देवाचें उतर घेतलां
प्रेज द लॉर्ड, चिंतना केल्यान कल्पना केल्यान ते देवाच्या उतरावर आनी जें कितें देवाचें उतर ते तांकां म्हणटा, जें कितें तांकां सांगता तेणी पळयलां पयलें म्हणटा ते घडून येता ते आनी पवित्र आत्म्यान ते घडून हाडला. See, it is not like, you should be intelligent. It means if I should be intelligent, then I should be the first one to be disqualified. तुमी अशें चिंतनाकात असली कामां करून देवाचें राज करून बरोच हुशार जाय, बरेच शिकप जाय, बरोच हुशार आसंक जाय अशें म्हणनाका. तशें जाल्यार म्हणटा ते आपण पयले सुवातेर भायर पडटा. कित्याक Everybody sitting here, you all can go and open the deaf, open the blind eyes, you can Hallelujah. heal the sick, you can grow the short legs, you can go and preach the gospel. Everybody has that ability and power inside of you. हालेलुया. म्हणून तुमकां एक आव्हान दिता, एक चॅलेंज दिता आनी म्हणटा तुमी हांगा सगळे जे बसलेले आसा तुमच्याय भितर तीच पदवी आसा म्हणटा ती मेलल्यांक जिवीत करूंक, आयकोंक येना बेऱ्यांक कान उक्ते करूंक, मोन्याची तोंडां उक्ती करूंक. हालेलुया. Supernatural living will come by learning and practicing. स्वयंपावर त्यो वस्तू करूंक हे तयार जातले केन्ना तुमी चिंतप, कल्पना करून आनी काम वावर करून. Those who are doing gardening, can I come and do that one day? No. I have to come and practice it again and again and again. Then I will become a master one day. कोण गार्डनान काम करतात ते प्रेज द लॉर्ड, आपण येवन ते गार्डनान काम केल्यार म्हजेशीन जावचें ना म्हणटा ते. पूण जो कोण गार्डनर डेयली तेजें काम करतात तेजेशीन बरें जातलें म्हणटा ती. It is the same way. Don't see people standing here special. Nothing special. It comes by learning and practice. I am here to tell you, don't see some people are gifted, some people are anointed, some people are special. No. If they can do, if I can do, if St. Paul can do, if Peter can do, I can also do. Hallelujah. You can also do. Thank you, Jesus. तर हे भाशेन चिंतात म्हणटा ते जर भागवत पावलून केलें, पेद्रून केलें, ब्रदर जॉन्सन करता, सिस्टर जोसलीन परगटा, तरेतरेचे देवाचे उतर परगटा, तेंचे सगळे मिलाग्री आनी वचून जाल्यार तुमचेय सगळे जाता म्हणटा ती. हालेलुया. फकत फरक इतलो देवाचे उतर वाचूंक लागा म्हणटा, चिंतना करूंक लागा, कल्पना करूंक लागा. पळयात म्हणटा जें कितें आमी वाचतात तें घडोन येयला म्हण. हालेलुया. Hallelujah. 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 I'll tell you from next month onwards, okay? When the retreat happens, those who are attending the retreat, go and lay hand on the sick. I tell you 100%, you will Amen. see with your eyes the sick getting healed. हालेलुया. दुसरे पावट म्हणटा ते रेतीराक, जेन्ना रेतीर आसतले आमचे 17-18-19 फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान तुमी वसात म्हणटा. जर तुमी आयज सन हे तर प्रॅक्टीस केलें देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर चिंतून काडूंक, कल्पना करूंक तेजी, हालेलुया, चित्र करूंक तेजें, दुसरे पावटी जेन्ना रेतीर आसतले वसात म्हणटा ते आनी दुयेंतीचेर कोणाचेर हात दवरात म्हणटा जेजूच्या नांवान ते तेचे कितें दुयेंस आसा, पिडा आसा, कसल्यो वडचण आसा ती तेंची नाच जातली म्हणटा. God chose the simple, God chose the foolish, God chose the sinner, God chose the waste, God chose the least. And when he chooses the least and when he lifts them up and uses them, only then the glory goes to him. Because now 100% it is not I, it is not my talent, it is not because I was a good person, I was a bad person, but yet it is because he is good. He is the one who is using you, and he is going to use you to reveal his glory to this world. Hallelujah. जोर म्हणटा तुमकां हें करूंक जाय जाल्यार अशें सजमनाकात देव शाण्यांकूच उजार करता, जीव सादे मनशाक उजार करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शाण्यांक न्हू पूण सादे मनशाक. तुमी जर दिसता तुमकां हांव हें कोत्तलो, हांव हें घेतलो, जाल्यार तुमी तें कोत्तलेत आनी जें तुमी कोत्तलेत तितून देव खुशाल जातलो आनी तुमकां तुमचें सवें वो तुमच्या हातांतल्यान, तुमच्या तोंडांतल्यान देव वच्चरी आनी मिलाग्र करून हाडटलो. Hallelujah. 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 That is why I'm here to teach you. This is very simple. You only have to follow certain principles and you will see amazing results in your life. What I'm teaching you, imagination, if you are going to go really and practice it, you will see results in your life. आपण जे तुमकां आतां सांगतात तें तर तुमी तर करीत
जाल्यार तुमचेय भितर व्हड व्हड वचोऱ्यां देव करतलो. हालेलुया. फकत सादी आपण साद्या सांगता म्हणटा ती जें तुमी चिंततात, कल्पना करतात. हालेलुया. देवाच्या उतरा वयर जर देवान म्हटलां न्हू तुमी देवा म्हज्या नांवान दुयेंतीचेर हात दवरतले आनी दुयेंत कसलेय पिडेंतले जावन तेन्नाच बरी जातली. हे उतराचेर जर तूं चिंतताय, कल्पना करताय आनी हे कल्पनाक तूं जर चित्र दिताय, तूं आदी फुडेंच चिंतताय, आदी फुडेंच तुज्या मनान नियाळ करताय आनी म्हणटा अरे हांवें जेजूच्या नांवान देवा कोणाचेर हात दवरला कॅन्सर पेशंटाचेर आनी तो कॅन्सर पेशंट बरो जाला जेजूच्या नांवान. फुडलो म्हयनो येवंकूच ना पूण तूं आयसून तर सुरवात करताय, प्रॅक्टीस करताय चिंतपाची, कल्पना करपाची, चित्र काडपाची देवाच्या उतराचेर. दुसरो म्हयनो येतलो आनी जेन्ना तूं हात दवरतलो तो मनीस त्याच वेळार बरो जातलो. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Okay. When I saw the first healing happening in my life, I was not attending everyday retreat. I was not a full-time preacher. I don't know the Bible. Okay? But only one verse I took. When the believer lay hand on the sick shall be healed. And I have attended hardly 2 or 3 retreats in my life, whole life. पयलेच पावटी जेन्ना आपणे पळयलें म्हणटा ते आपल्या आपल्या हातांसून कसलीच मिलाक जाल्या ती आपण म्हणटा चड न्हू 1, 2, 3 रितीरां तर येयल्ली म्हणटा ती आनी व्हडल्योशे आपण पळयत पुस्तकांतले व्हडी नोको आसली. हालेलुया. पूण आपण एकूच वस्त जाणा जाल्यार मार्क 16, 17. हां. सो ही मार्कूच्या आवेसवड 16, 17, 18, 20 देखून ती सांगता जेन्ना भावार्थी जेजूच्या नांवान दुसऱ्याचेर हात दवरतले ते कसलेय जावं ती पिडा ते पिडेंतल्यान बरें जातले. And I started to imagine that. How I imagined is the retreat when I attend. I saw Papa Johnson laying hand on the sick and they are healing and he was teaching this verse. When I went back, okay, I don't know how much I heard, but that one thing which I heard when I went back, I kept imagining, I kept thinking, when the believer lay hand on the sick will be healed. Then if I lay hand on the sick will be healed. On that day when he lay hand, I started imagining, I started to picture it, I started to see it inside. And God sends me a person saying, a Hindu girl is sick. Somebody comes and tells me. When I got that news, already I am meditating, this word of God is speaking inside me, then I should go and lay hand. And now I am getting all the negative thoughts. If you lay hand, how will the sick be healed? Do you think you have the power? Do you know the Bible? Do you read the Bible every day? Do you pray every day? जेन्ना आपण ही एका रितीरान पळयलें ब्रदर जॉन्सन दुयेंताचेर हात दवरता आनी दुयेंत तेच वेळ बरें जातात आनी ते दिसाकूय मार्क 16 हावेसवर शिकयतालो तो जेन्ना भावार्थी दुसऱ्याचेर हात दवरतले आनी तेच वेळार ते बरें जातले. हालेलुया. आपण घरा गेली म्हणटा ते आनी ही वड मार्कूचो हावेसवर 16वी वड 16, 17 वड ही हें हाडूंक लागली, चिंतूंक लागली, कल्पना करूंक लागली, चित्र दिवंक लागली. तेणें दवरला आनी तो म्हणटा सगल्यांक अधिकार आसा, तूं म्हाकाय आसा, आपणानूय दवरल्यार हें जातलें. ही जेन्ना ती निहाळूंक लागली आनी दीस आनी रात तेंच करूंक लागली. हालेलुया. जेन्ना हांव दुयेंतीचेर हात दवरतलें दुयेंत बरें जाता. चित्रावंक लागली ती, सारकें पिक्चर काडलें तिणें. हांव जेन्ना हात दवरतां ते बरें जातात कोण हात दवरता ते. हालेलुया. आनी अशें कोत्ता कोत्ता म्हणटा एक दीस कोण आयलो आनी म्हणूंक लागलो कोण एक हिंदू भयण बरी ना. हालेलुया. आपण म्हणटा ती सगळीच आतां इतले दीस सारके तयार जाल्ले मन म्हजें कितें करून कसलें चित्र. जेन्ना हांव दुयेंतीचेर हात दवरतां दुयेंत कितें जाता बरें जातात. हालेलुया. हें चित्र आपण सगळीं तयार जाल्ली म्हणटा ती आपण आनी तयार जावन आपण वचोंक सोदता तेन्नाच म्हणटा ती हे उरफाटी चिंतना येतालें. तूं कांय बायबल वाचना, तूं कांय मागणें करना सारकें आनी तुका दिसता तुवें हात दवरल्यार दुयेंतीचें बरें जातलें. दुयेंत तुकोडे ना ते तुजे भितर कांय येवंक ना तेचो पावर बी तुजेशीं जावचें ना असली म्हणटा ती आपल्याच्या मनान चिंतना येताली. पूण बरी आसतना म्हणटा ती आपण गेले. हालेलुया. Hallelujah. At that time, only then, I finished my school. I have never read the Bible much. I don't know anything. But that one scripture which I started to imagine,
the Holy Spirit was inspiring me so much. Every thought which was coming against me, I kept fighting and speaking. And I kept walking to the hostel. She was in one hostel, I was in another hostel. I kept walking. As I was walking, my flesh was screaming, I am not a preacher. I'm not into charismatic. I have never been in any prayer team member. I am not a member of any organization. But this one word scripture which I am confessing, and the flesh is screaming, I'm saying, Holy Spirit, I don't know. If you said, I'm going to do it. And I forced myself, but I was imagining. When I went there, that girl who was on the bed, when I laid hand, I made her to confess the scripture. She got up from the bed instantly and she started to walk. And everyone in the room, there were around 6 or 7 girls, all of them started to confess the scripture. None of them were Christians. The power of God came and hit such a way, everybody were knocked off on the floor. Hallelujah. Hallelujah. तेन्ना एक कोण भयण हिंदू भयण कोणाक बरी ना म्हण आपल्याक खबर येयली म्हणटा ती आपण गेली आनी ती एका हॉस्टेलान रावताली. हालेलुया. वाटेर चलोन वयता आसतना म्हणटा ती आपण हे न्याहाडीत वयताली ही देवाची उतराची ओड न्याहाडी. आनी हांव जेन्ना हात धरतलें तुवें बरें जालें, जेन्ना हांव हात धरतलें पूण भितर एक असलोय आवाज म्हाका चिंतना येताली, कितें करूंक वयताय, तुका तुजेशीन जाता तें, तू काय देवाची उतर सारकें नको, तू काय मागणें नको, कांयच जावचें ना अशें. हालेलुया. 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 एके वाटेन ती चिंतना पूण आपण म्हणटा ती नियाळीत रावली ना. हांव जेन्ना दुयेंतीचेर हात धरतलें दुयेंत बरें जातलें, हांव जेन्ना दुयेंतीचेर हात धरतलें दुयेंत बरें. आनी अशें कोत्ता कोत्ता ती हॉस्टेलान पावली. हालेलुया. आनी ती भयण ताका मेवली आनी ते भयणीक तेणें हात धरले आनी मागणें केलें आनी Galatians 3:13. कालेस्काराचो आवेस्वर 3:13 आणि 14. Because she's a Hindu, I told her, do you believe in Jesus? She said yes. Do you believe Jesus has took your curse? She said yes. Now say, thank you Jesus that you became a curse in my place and you have redeemed me. ती हिंदू असली देखून हिणे भयणीन तिका थोडे प्रश्न केले, तूं जेजूचेर विश्वास दवरता, जेजूचो भावार्थ तुका आसा? हालेलुया. तुका जेजू बरो करूंक शकता? तेणें म्हटलें वय. तेन्ना हे भयणीन ताका गालेस्काराचो आवेस्वर 3:13 आनी 14 वड सांगूंक लागली. मूड म्हूण कितें आर्गा तुका जेजू, तूं म्हजे पासत शिरापलोलो जालोय आनी म्हाका आतां सगल्या शिरापांतल्यान तुवें सोडयलां. हालेलुया. आनी ही वड तिका मुडोंक लायता ती पडयली. ती उठोंक जायनासली. भयण उठली आनी सगल्याक भोंवंक लागली. हालेलुया. आनी हें पळोवन तिचे सांगाताक 7 जाण आनी जी चेडवां आसली त्या हॉस्टेलान तिवूय म्हणोंक लागली हीच वड. हालेलुया. आनी हे म्हणटा देवाची पदवी तेंचेर येयली आनी ती सगळीं पवित्र आत्म्याचे भरतेन सकयल पडलेलीं आसली. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At that time, I knew only one verse. You are better than me. You know so many verses. You know I'm the body of Christ, fear and worry, wisdom and guidance. You know so many scriptures. But I didn't know so many scriptures. I knew only one. But the difference is I was making a vision of what I was confessing. So I saw exactly what I was confessing. भयण म्हणटा म्हजे बद्दल तेन्ना आपण तेन्ना आसन आतां तुमी म्हणटा सुभागी म्हज्या, कित्याक तुमी जायती मागणी देकोर जाणा. थोडे 4 जाणां, थोडे 3 जाणां, थोडे 2 जाणां, थोडे 1 जाणां. हालेलुया. आपण फकत एक लायन एक वड देवाची उतराची जाणां आसली म्हणटा ती. हालेलुया. हालेलुया. पूण ते एक वडीन म्हणटा ते जायते बरेपण हाडलें. Okay, shall we see it practically? आमी आतां आमच्या दोळ्या मुखार ही वड घडोवन येता ती पळोवया. देवाची बरेपणां पळोवया. कितले जाण तयार आसा देवाची बरेपणां पळोवंक? देवाचो हात आमचे सगळे वावर करता तो पळोवंक कितले जाण तयार आसा? Okay, is there anybody who is having severe headache? कोणाची तकली जोड जाल्ली आसा हिंगा? Migraine, one side paining or heaviness? Anybody? Yes, come. तकली जोड जाल्ली आहा. यो. Who's having severe headache? अरे तकली जोड जाल्ली आहा? आं? लॉज नाक रे. कोणा जाल्यार या मरे. Come. आमगल्या घरान आमी लॉजताय. आनी कोणाची तकली बी जोड जाल्ली आहा?
सतीश You can stand here, yeah. Huh? You have severe headache? Yes? How many years? come uncle. For? 2-3 years. Okay. उमेश Headache? So many people with headache are here. Okay. Now who's ready to imagine and confess and going to practice it? I want 3 of us. 3 of them. Yeah. I want them to come. I will teach them. Yeah, anyway. Yeah. Can come. So who wants to तीग pray? जण कोण त्यांच्या पासून मागोंक सोदतात 3 जण Come, यो come, काम come. Who else want to pray? Yes, come. Then अरे सो I tell you, you start here, you keep practicing, you will experience a supernatural life. Wherever you go, signs and wonders will follow you. तुम्ही आता जे हे पळयतले ते तुमच्याय जिवितांत तुम्ही तर करूंक लागत जाल्यार तुम्ही व्हड व्हड मिलाग्रेन वचोड्या पळयतले It is very simple. सोंपें We think it is difficult, that's why it becomes difficult. आमकां दिसता हे भू आगोड आमचेशीं जावचें ना तें It's very difficult because your brain, your mind, your talent will not involve. The Holy Spirit should involve. Only thing you have to do is allow Him to flow through you. आमकां तें आगोड कित्याक दिसता आमी आमचेर इकमतीचेर वयता हें म्हाका जाता हें म्हजे कडेन जावपा ना म्हाका तितून पावर ना पूण तुगे पावर नाका तुगे चिंतप नाका तुगे एड्युकेशन नाका तूं कोण तो कांय नाका पूण फकत जाय कितें तुवें पवित्र आत्म्याक परवानगी दिल्ली The doctor Hallelujah. has to learn so difficult to understand what is inside the body part and go and operate. God is saying you don't study anything. You just speak. I will go inside the body and I will operate everything. हालेलुया एक दोतोर जावपाक जाणा आमी न्हू कितलो तोकूस घेवचो पडटा एका दोतोराक सगळे आख्खे कुडीचे भाग शिकचे पडटा न्हू वय ना कोण भाशेन काळीज लंग्स हें जाता ते पूण देव कितें म्हणटा तुका तें जाणा जावं नाका तूं फकत म्हाका म्हजेर विस्वास दवर भाबाट दवर ते दिसती पडना ते उलय आनी आपण तांचे तुजे कुडी भितर काम करतलो म्हणटा See, God will not automatically go inside his head and heal him. No. देव अशें एक मिला ऑटोमॅटीक हें जावचें ना भितर वचून काम करतलो तसं कांय ना Because we read the authority in this earth is given to man. That is why Jesus became a man and he came and healed. He used his authority. He has given us the authority. He has the ability to heal, but we should use the authority and then the Holy Spirit will come and do the manifestation. आमी शिकला देवान अधिकार आनी पदवी ह्या संवसाराच्या भुरग्यांक दिला हालेलुया म्हणजे आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेकाच लागून हो अधिकार आनी पदवी मनीस ह्या संवसाराचो उजार करतलो हालेलुया आनी जेन्ना हो मनीस ह्या संवसाराचो अधिकार आनी पदवी उजार करतलो तेन्नाच पवित्र आत्मा येतलो आनी काम करतलो हालेलुया Okay, brother, come. You had for 2-3 years headache. You also come. Okay? हे भाग आमचे उमेश भाग म्हणटा 2-3 वर्सां जालीं तकली जोड जाताली Okay, you hold his hand. Okay, now close your eyes. I want you to imagine this. चित्र करूंक संतोष तुवें चित्र करूंक जाय तुजे मनान Please give me Mark 16:17. Okay, now the verse Mark says, 16:17 Mark chapter 16 the word verse says, 16-17 the word says, when the believer, give 18, when the believer lay hand on the sick shall be healed. 17वी ओळ हे भाशेन म्हणटा जेन्ना भावार्थी तांचेर दुयेंतीचेर हात दवरतले ते दुयेंत बरें जातले Okay? What is his name? संतोष Brother Santosh, you are a believer. Yes, the spirit of Jesus is upon you. Yes, imagine that. Jesus is in you. And the word of God says, when I lay hand on the sick shall be healed. वा संतोष तुवें चिंतूंक जाय आनी कल्पना करूंक जाय तूं जावन आसा भावार्थी देवाचो पवित्र आत्मो तुजेर हे वेळार आसा
आनी मार्कुसच्या 16:20 17 ओळ सांगता ते भाशेन जेन्ना बाबाडती दुसऱ्यांचेर दुयेंताचेर हात दोतलो दुयेंत तेच वेळार बरें जातलें. Imagine this, the Spirit of Jesus upon you, and as you are holding the power in you, the Holy Spirit is flowing through your hands into His body and into His head and destroying that spirit of heaviness. Imagine that. तुवें आतां कल्पना करूंक जाय ब्रदर संतोष, जी पदवी तुजे भितर आसा, जो आत्मो तुजे भितर आसा, तो आत्मो ब्रदर उमेशाचे भितर कुडीन भितर सरता आनी जंय तेजी तकली झोड आसा थंय वचोन ते झोड आसा तेजो नाश करता आनी ताका बरेपण हाडटा. And say this, Jesus, I am a believer. Your word says, when the believer lay hand on the sick shall be healed. Thank you, Jesus. I am a believer. I lay hand on my brother and is healed. In Jesus' name. Brother, now check. उमेश आतां पळय तुका कितें झोड जाल्लें तेका लागून कितें करूंक जायना तें पळय झोड Is it gone or little is there? But can you find the difference? Yeah, hold his hand. Okay? Close your eyes. Little is gone, okay? In the name of Jesus, I'm speaking to you. You spirit of heaviness, you spirit of headache, I command you right now, get out from my brother's body. In Jesus' name, be healed. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's gone? Little is there? Little is there? 90% is gone? Hold his hand. Okay. In the name of Jesus, I'm speaking to you. Even the 10% heaviness out from his body. Be loosed. Be set free. In Jesus' name. Keep saying thank you, Jesus. 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 Yes, receive. That is the power of God flowing into your body. Jesus for healing me completely. Yeah, keep saying. Now, it's gone. Gone? Thank you, Jesus. God. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. What did we do? See, we practiced. Once we did, it went little. We didn't leave our hope. We did it again. We did it again. So don't leave your hope when it doesn't happen. Because जर आतां आमी एका पळयला ताका पयले फावटी केलें तो मातशें गेला आनी मातशें गेला आनी मातशें गेला वर्वसो सोडिनाकात. हालेलुया. the sick shall be healed. Yeah, close your eyes. When you're holding it is Jesus' power flowing from you into his body. Okay? Say this. In the name of Jesus, I'm speaking to you. Spinal cord, disc, be healed, be recovered by the power of the Holy Spirit. Vertebra, cranial bones, be healed by the power of the Holy Spirit. I command you, pain in the back, I bind you, I curse you in the name of Jesus. Hey pain, what are you looking here and there? Look at me. In the name of Jesus, I command you to leave his body. Get out, out, out. In Jesus' name, be loosed. Amen. Now bend and see. जायना कितें करूंक जायना. Okay, 75%. We'll finish it. Come. Okay. Thank you, Jesus. Close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I command a creative miracle. Miracle. In the name of Jesus, that 25% pain, I command you, be uprooted completely. In the name of Jesus. Get out. Out. Pelvic bone, be healed. Be recovered. Spinal cord,
be healed, be recovered by the power of the Holy Spirit. Nerves, muscles, tendons, be healed, be recovered, be aligned, be loosed by the power of the Holy Spirit. Joints, be lubricated in Jesus' name. I command 100% healing in Jesus' name. Be loosed, be loosed, be loosed in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this miracle. Now bend. Say thank you, Jesus, and bend. You can't do this? You can't do this, but now the Lord has healed you? Okay, we prayed first time. When it didn't happen 100%, did we say, brother, 70% healed? Go? No. We activated again and we saw 100%. Yes? आम्ही पहिले पावटी जाऊन निराश जाऊन हालेलुया जेन्ना आम्ही परतून आमचो भावार्थ चाललो तेन्ना आम्ही पडले I challenge you, if you are a person every day going and praying for somebody, the anointing will increase. See, yesterday Papa was speaking on Holy Spirit. When you use a product in this world, what it will happen is, it will start to destroy, decay. It will become old. If I'm using this for 10 years, it will become old. But when you use the Holy Spirit, the more you use Him, the more manifestation. The manifestation will keep increasing more and more. That is the secret, no other secret. वो सॅमसंग J7 प्रेज द लॉर्ड हेजे फाटल्यान सॅमसंगान आनी हेजे काय बरे काडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेजो मार्केटान तर आनी Any other prayer? 5 वर्सांनी हेजो जो हांवें 15,000 घेतलेलो वो 15,000 आनी 5 वर्सांनी हेजो व्हॅल्यू 15,000 आसतलो आं देंवतलो न्हू वयर ना पूण देवाच्या राज्यान हे उरफाटे जितलोय तूं उजार करता पवित्र आत्म्याचो पदवी आनी अधिकार जो तुका दिला तो तुका तो कितें करतलो वाडोयत वयतलो प्रेज द लॉर्ड आयज तर तूं कॉमेर्स करताय 2017 इतलो जर भावार्थ आसा तुका हिंगा कॉमेर्स करताय 2018 म्हणल्यार तुजो भावार्थ तितलो जातलो 2019 म्हणल्यार इतलो जातलो हालेलुया वाडोवत वयतलो हालेलुया Hallelujah. 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 Okay, come. What pain he has? Headache. Headache. Okay. Say this. Jesus. जेजू म्हूण Okay, before that, imagine this. एक माणूस ही चित्र आणि कल्पना कर तुझे मनान Just now, I saw my brother laying hand. आतां तुवें पळयला आमचो भाव संतोष उमेशाचेर हात दवरून मागणें करतालो He is a believer. तो एक भावार्थी When he lay hand on the sick, I saw the back pain and the headache leaving him. जेन्ना आमी पळयला हो भावार्थी संतोष उमेशाचेर हात दवरता तेजी तकली जोड जी आसली दोन वर्सां आनी जेजी फाटीची दूख आसली ती नाच जाली जेजूच्या नांवान Now imagine the same Holy Spirit inside of you. चिंत आनी कल्पना कर तोच पवित्र आत्मो तुजेय भितर आसा Are you imagining? तूं चित्र काडटाय आं Okay. The Spirit of Jesus is in you. Imagine that. Jesus is in you. The Spirit of Jesus is in you. जेजूचो पवित्र आत्मो तुजे भितर आसा जेजू तुजे भितर आसा मॉरिस Okay? I'm teaching this so that you will learn how to imagine, how to visualize. भयण आमकां शिकयता कित्याक कोण भाशेन आमी चिंतू कोण भाशेन आमी तेजे चिंतता तेजे वर चित्र करूं When you're holding hands, imagine the power in the Holy Spirit in you. The power is flowing from inside through your hands into this brother's body. जेन्ना तूं हे अंकलाचेर हात दवरताय हे कल्पना कर हे चित्र काड तुजे भितर जो जेजू आसा पवित्र आत्मा आसा ती पदवी तुज्या हातांतल्यान हे अंकलाच्या हातींतल्यान तेजे कुडीन भितर सरता And speak these words. आनी तोंड उक्ते कर आनी उतराव न्हय In the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I'm speaking to you. The spirit of heaviness, headache, I bind you. In Jesus' name, get out from my brother's body.
In Jesus' name, my dear brother, be healed. Be healed. You are set free. In Jesus' name. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Okay, it's gone. It's gone. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, thank you. Headache for how long? 2 years. Come. So this time I am not going to tell what to do. Mogal Bapa, ya वेळा बाप्पा सभा या गावात बाप्पा सभा तुमच्या मध्ये आल्या. मोगल बाप्पा या वेळा बाप्पा सभा या गावात बाप्पा सभा तुमच्या मध्ये आल्या. तुझे चिडे उदार सांगता एक्सोडस 23:25 So is for the Makana and Bosa and Kosha and Yonech Rashpatato and goes beach with the back. Chinsu Yamar Bakasa, Yabach Bakoti Porta Bakasa, Papa Yunki Bakasa, Cham Karata Bakasa, Chin to the Raka Cham Karata, Bigoni Milan Papa, Pichana, Yamar Papa, and Mayor Papa, Chin to the Nama Lota, Lord, thanks in the name of What did you pray? You did not believe? You did not believe? Okay. Is there anybody who can come and pray? One person? Can come? No problem. Come. Say this. In the name of Jesus, I am speaking to you. You spirit of infirmity, spirit of heaviness, headache, get out. Out. In Jesus' name, be healed. Amen. Is it gone? Yeah, it's gone. How did he get faith? When you prayed, he didn't believe. Praise the Lord. Okay, you can go and sit. Okay, what is the difference is, he made a long prayer. Hallelujah. But when this brother came and prayed, he prayed only 2 sentences. He said, Lord, touch. But he didn't speak to the Lord. He said, he only spoke, in Jesus' name, headache, go out. There is a Hallelujah. difference between this and that. आमच्या भावान जेन्ना मागणें केलें तेणें मागणें मातशें व्हडलें केलें आनी मागणेन तेणें हें स्पश्ट केलें जेजू ताका हात लायलो प्रेज द लॉर्ड आनी हो जो भाव जेन्ना आमचो येयल्लो ताणें देवाचें उतर घेतलें आनी देवाच्या उतरान हुकूम घातलो हेच घोडे तुजी पेकोवणी झाली म्हणून. Okay, Hallelujah. I'm not here to point out mistakes. We all learn. Okay, we all make mistakes. Hallelujah. But God is teaching us the word of God so that we will change our thinking. The moment the thinking changed, the healing took place. हालेलुया हांगा अशें न्हू बा तूं अशें सजमना घालो तुका कीड लाव तुका हें केलां म्हणून हांगा आमी फकत सगळें शिकोवंक आसा हालेलुया जितलें आमी देवाचें उतर घेवन मागणें करतले देवाचें उतर घेवन उलयतले देव पवित्र आत्मो आपलें काम करता. See, that is why I tell you, you should understand it. When your thinking is wrong, Holy Spirit will not manifest. जेन्ना आमी चिंतप जेन्ना आमी चिंतता देवाच्या उतराचेर कल्पना करता चित्र करता तेन्नाच पवित्र आत्मो आपलें काम करता. The moment you imagine exactly what the word says and you speak it, he will come to tell us what she said is right. Hallelujah. What he said is right, and he will do Hallelujah. it. Thank you, Jesus. When my imagination is wrong and my word is wrong, then the Holy Spirit will not confirm because what I said was not right. जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन उलयतले
चिंतले हांव ते देवाचे उतर, कल्पना करतले हांव त्या देवाच्या उतराची चित्रायतले हांव, तेन्नाच पवित्र आत्मा येतलो आनी म्हणटलो वय हें सारकें आसा आनी तें करून दाखयतलो आनी आमकां तें सैमान आमचें दिसून येतलें जें घडलां तें. We saw God has given man authority in this world. आमी आयकलां आख्या सकाळींच्यान हेंच आयकता, देवान आपल्या अधिकार आनी पदवी ह्या संवसाराच्या मनशाक दिला. Jesus said, you go and heal the sick. He didn't say pray for the sick. He said, go and heal the sick in my name. जेजून असो आमकां उपदेश दिला, म्हज्या नांवान वचोन दुयेंतीक बरें करात, म्हज्या नांवान वचोन मागणें करात म्हणोंक ना. So Hallelujah. what I should do is, I should not pray for the sick. I have to heal the sick. I have to speak to the sickness. हालेलुया. सो हांवें भावार्थ्यान कितें करूंक जाय, देवा लागीं मागोंक नाका, पूण देवान जें कितें करूंक सांगलां तें सांगूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 Now you understood. See, we always have to give the imagination, not our own imagination. We have to take the word of God and imagine. Yes, he took the scripture. He spoke from the Bible. But we should know what is given to us and what is given in the Old Testament. In the Old Testament, Jesus was not died. In Old Testament, Jesus didn't take our sickness. In Old Testament, Jesus didn't take our punishment. In Old Testament, nobody has the authority to speak to the sickness. Nobody had the authority to cast out demons. Because nobody had Jesus, the Holy Spirit, living inside of them. So if I take the Bible in the wrong way, then it becomes a problem. आमच्या भावान आदले कोरोनांतले एक वड घेतलेली. प्रेज द लॉर्ड. भयण कितें म्हणटा, नवे कोरोनांत हो जेजून आमकां अधिकार दिला. हालेलुया. हालेलुया. आदले कोरोनांत जेजू मरोंक नासलो, जेजू येवंक नासलो, आनी जेजू मरोंक नासलो आनी जेजू पुनर्जीवन जावंक नासलो आनी पदवी पवित्र आत्म्याची आमचे भितर येवंक नासली. हालेलुया. पूण आतां हे नवे कोरोनांत जेन्ना जेजू आयलो, जेजू मेलो कुर्सार आनी पुनर्जीवन जालो आनी आतां म्हणटा पवित्र आत्म्याची पदवी आमचे भितर आसा. आनी हे पदवे उद्देशी जेन्ना आमी हे देवाचें उतर घेता, जें जेजून सांगलां आमकां, तें जेन्ना आमी घेता तेन्नाच म्हणटा पवित्र आत्मो येवन आपलें काम करता. We are all so privileged to get these teachings. आमी सुभागी, हे काळाचे आमी पोरजा सुभागी, हे असले शिकवण आमकां देव दिता, पवित्र आत्मा दिता म्हणून. Which is very simple, which many of them have not yet got. सादे मनशाक सादी शिकवणी आमकां आयज पवित्र आत्मा दिता. देवाक व्हडल्यान आनी Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for teaching us your word, for making your teaching simple, for explaining us with signs and wonders. Thank you for teaching us practically. Help us, Lord, so that we may take this truth, we may master, we may practice, we may learn. Thank you, Jesus, so that we will not be only the hearers but the doers of the word of God, and we will go back and practice what we are learning here. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for the lunch that you are going to provide us. Thank you for giving us both physical and spiritual nourishment. Thank you, Holy Spirit, for continually showing us, and there is so much more that you are going to teach us. And thank you for leading us more and more closer to you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.